Ka Barcelona kepala tam tang sipon je ke Real Madrid hak La Liga menta kamit kan se kun persya ya ke AC Mallorca hak por prasasan minmit. Kadba ka jingleka jong ke Real Madrid persya ke Valencia kan dei hak step nginengkong hak por sibeje steng min step. Kum taru ke jing up wilenti jong ki fans jong Messi ki fan jong ke Inter Miami. Bak tim Inter Miami kepada Messi mentakan kun persya lenekan lekai perlok persya ka Barcelona hendrai ka nega Barcelona kam dei ka Barcelona kabadai na Spain hendrai ka dei ka Barcelona AC kabadai ka klub na Ecuador ka Barcelona AC kadai ka klub kabaya lekai ka Liga Pro haka CONMEBOL bar Libertadores hendrai ka nega Barcelona kaban lekai perlok lasai mesti persya ke Inter Miami kadai ka Barcelona SC kamdai ka Barcelona FC. Bat ka jingilekai perlok hapdeng ka Inter Miami persya akan ka Barcelona SC kandai lasai min step hak por San Chiteng. Bat ka jingilekai kandai ha Ecuador. Kum taru kat kum ka jing angnut jong ki babun balang banju i bak Inter Miami kanilekai perlok persya ka Barcelona FC. Hendrai kane kampat urlong setia haduk mentah. Hendrai kan sadon kapor na markat kum nag khubor laong. Pag Inter Miami kan selekai perlok persya ya ka Barcelona FC bar kan jinglekai kan salong hakamno stadium kwat hamai jong ka Barcelona. Kum ka jing ai kublai khadu ya Messi ya Luis Suarez bat kum juru ya Jordi Alba. Kum ta ka jing angnut ba Messi usayu kejat biang kamno stadium kampat urlong setia. Nemar lasai men step kadang dei ke jingilekai perlok pat ka wepat ka klub kabadai na Ecuador ka Barcelona SC kam dei pat ka Barcelona FC ka klub na Spain ka klub paklainbor ka bailekai ha ka La Liga bat ka neru kan sadai ke jingilekai ka sinmi madan ka balai jong ka Inter Miami menta usnem arjar arphonrio ko blesibot.